Labularia maritima ili slatki alisum. Niskorastuća cvjetnica koja ima još mnogo narodskih naziva. Ako ste i vi ljubitelji prekrivača tla, pišite nam u komentaru koje sve vrste posjedujete kod sebe, a možete nam okačiti i slike vaših vrtova. Jednogodišnja je grmolika biljka sa prekrasnim cvjetićima mirisa meda. Alisum dolazi u više različitih boja, te može da bude ružičasta, ljubičasta, bijela, lila, žuta. Listići su mu duguljasti, uski i sitni, a sa donje strane dlakavi. Obožavaju ih insekti i oni ih i oprašuju. Biljku je najbolje sijati u rano proljeće, a cvjetat će vam sve do prvih mrazeva. Ukoliko biljku skraćujete, odnosno orezujete, ona će vam cvjetati i biti sve bujnija. Alisum se preporučuje saditi i u vrtovima, to jeste baštama, kao prekrivač tla, a samim time i privlače insekte oprašivače. Iako izgleda nježno, veoma je otporna biljka te dobro podnosi i sušu. Latice i listovi alisuma su jestivi te se mogu jesti i sirovi, ali i kuhani. Osim što se koristi kao živi malč, korijen ove biljke sprečava eroziju tla. Voli rasti na suncu, iako mu i polusjena odgovara, posebno u sušnim danima.